Nā, ko te rohe o rangi TK, tētahi e ohorere haere nei i te pikinga ke o ngā kihi Omikona i Wainganui i a rātou. Tokorima ngā tūroro Omikona i naia nei i tēnei wā nei. Hei tā ngā iwi mana whenua o ngā waiariki me ngā ti apa, kua tīmata rātou ki te kōkiri i tā rātou rautaki mo te Omikona nei. Koinei te taone paku o tūtai nui, ka piki ngā kehi ma te kōwhiori mai te kore ki te rima. Ohorere katoa tātou, ko toi mai tēnā ngāngara ka i runga i a tātou. Engari, ko tō mātou wakaaro, e mōhio ke tātou, ko tā haere mai tērā kei Wainganui a tātou, a tōna wā, āwo, ko tai mai i tēnei wā. Ko te runanga o ngā wairiki ngā tiapa tērā kua puare i ngā tātou ki te hapori, kia whai i o rātou kano ārai mate. Ko te āhua nei kei te hōrapa haere, nō reira kei te ātama taki tātou ki te mate karaunu i roto i te hapori i noa nei. Nā te hōrapatanga o te mate kōwhiori ki tēnei hapori, e whakapito ngoi ana ngā iwi me ngā ratunga Māori kia whai rautaki kia āhuru i te noho o ngā kainoho ki konei ki Tūtainui. Kaore mātou e āta mōhio, ka pēhia te āhua o tēnei mate me nā ka hōrapa nui tūru tā ki roto ki te hapori nei. Engari, kahana mātou ki te mahi tahi me rātu o ngā rōpū i te hāpore nei. Ki te wakari te tunu tātou i a tātou anō, koia pia te waka utu ki taua pātai, ko te rite tonu. E hub mo te hāpore nei, mo e nei tūmomo mahi, ka kohi kai roto i te whare kai nei, ka toha atu ki te hāpori. He aki ana te upoko o te runanga a Grant Hewler i te hapori kia āhuru te noho i roto i enei wā o te here. Ka hāpai i ngā mahi whakaora, ngā mahi aku, ki te mau i te mea nei. Me te safe distancing. Kei konei mātou, kia poi rātou i ēnā kātū a wanga raru rānei. E mina hoki ana ia i ngā whānau e noho toi maha ana i tēnei wā kia whai āwhina. Regan Paranihi, Te Karere.